Kalugurang mabatad, king kasal pandayanan, miras na po king kawalangaldo, ning pamanyugli ng mebye, ning Ginoo. At kaniting kawalangaldo, kaya beda nering alagad itumas. Pepalabitan ning Ginoo, itumas kaya. Huling ketang minuna yang pepakit absensya, at sinabi ng Tomas, e kumaniwala, kinging Ginoo sinubli yang mebye, anggat e kula tagkil, ding busbus ning papo, karinggamat na, at atagkiling sugat king katalindikingana. In motto ng Tomas, to see is to believe. Pero nga na ning Ginoo, mapalad ang maniwala kanako, bistaman erako ikit. We walk by faith and we live by faith. And we believe in the risen Lord by our faith and by our love for one another. My dear brothers and sisters, inyang makapapo yung ginuking krus, ikit dereng alagad, sa pakyang sugat, manibat king kayang bumbunan, ang gana king kayang talampakan. Detang sugat king buntok na, apepasari ning koronang suksok. Detang sugat ka rin pagona, may ngalaplap ya pago, king uli ning mabayat a krus. May ngalaplap ya laman king tud, uli ning misa kabya, at may ngagasgas ya ka rin bato. May malintusan na rin talampakan, king uli ning pali, darin bato, adelana. Sugat siya mabilog ang katawan, apepasari, daring mga latimpapo, aginamit da bangketa batbatande at pamaspasande gulo. May pasaya ka rin sugat king mabilog ng katawan, pero ngini makapagtaka, inyang sinubli ang mebye, kinayat langan din sugat king katawan, maliban mo din 5 sugat. Adwang sugat kareng gamat na, adwang busbus papo kareng bitis na, ating sugat menibat king tandus sa tinara king puso na. Now the question is, bakit din 5 sugat latinaya? Naming kakaldugan, darening 5 sugat na ninggit. In number 5 is a symbol of a community. At din sugat na ning Ginoo para kaya katamo. We are the mystical body of Christ, and yet we are a wounded community. Sugatan niya ang komunidad tamo. Kaya kinayat din sugat na ning Ginoo rin 5 sugat. Uli ni tamo ing magpakayap kareti. Because many of us are still hurting and wounding inside. Hanggat tamo may pamatawad, lubos-lubusan ka rin puso tamo, kaya kumayap din sugat ng Ginoo. It is our mission to heal the wounds of Jesus. Dening sugat na, itamo'y magpahayap, potang ganap tanang may matawad, king metong at metong. Kakadwa, we are a wounded community. Buri ng sabihan, alam perpektong komunidad, alam perpektong pamilya, alam perpektong asawa, alam perpektong pengari, alam perpektong anak, alam perpektong pari. Sugatan taongan at kailangan may papanulo tamong sugat. Pakayapan mo sugat ng asawa mo, sopan may magbayo, kalupan ng gewa ng Monica, kang Patricio asawa na. Pakayapan mo sugat na rin anak mo, kalupan ng Santa Monica, king gewa na kinanak ng Agustin. Pakayapan mo sugat na rin pengari mo, ulwan mo, ganapanan mo yung kakulangan da. We need to heal the wounds of one another. Pakayapan mo yung sugat na rin anak mo, balang may pakayap.
We should heal one another's wound. Ganapan ng tamo, ing kakulangan ng metong at metong. And here is the challenge of the risen Lord. We are a wounded community. We should heal one another. And unless we forgive one another, the wounds of Jesus will remain wounds. Pakayapan tala. Ding sugat ning pamisagsagan. Ding sugat ning ketasan na loob. Ding sugat ning may balbala relasyon. Mi pamatawad. Ganap akapayapan. The war is over. Inyang pepagit sa Ginoo karin kayang alagad. Namin kayang opening salvo. Ing kapayapan manatili kaya kayo. A second time, ing kapayapan manatili kaya kayo. And a third time, ing kapayapan manatili kaya kayo. Eno sinumbatan ni Jesus, ding kayang alagad. Sumangit ding karelang telot siyan. Likwan din magdilidili king krus. Maliban mo ka San Juan kang Maria Induna at Maria Magdalena. Pero niyang pipakit sa karela, palmura yung sinabi na. So kalalubo, sumbat karela, uling linto lang alang kwentang kaluguran. At the time when Jesus needed them most, they were out of sight because of fear. Likwan din magdilidiling Ginoo. Mao po nga na, mao yaking suportada rin kayang alagad. And yet they left Him all alone on the cross. Puta palang patayan at kamatayan ay pisasabihan, mula ayasahan. Pero putang pamangan, ampong pulutan ng Panginoon, kaya binala, except when He was on the cross. He was alone, but He was with God. My dear brothers and sisters, putang itamo mimirang may sumbat karengas buktamo. Kareng pamagsalita tamo king metong at metong sumbat panagkas paginakit etapasin of mebye. And we will never rise into a new life nung ang gamini. Mi papamarsala tamo at mi papanyumbat tamo pa king metong at metong. Mi pamarsala yebang poyadan at enemesalising yato. Nyanyang linubing Ginoo. Kaniting lugar nung nukarelamit itipon deng alagad. Behind closed doors, pepakit sa karela yung Ginoo. At sinabi na karela, ing kapayapan, manatili kaya kayaman. When we forgive one another, we will break the walls of division among us. Because reconciliation will go beyond and transcend any human wall or any concrete wall. Milugkat yung puso ng metong tao, putang may matawad ka, magharing kapayapan. Dali kailangan buklating pasbol. Kailangan mamuklat awang. Huling ng datangin Ginoo, He comes in peace and forgiveness. Forgiveness will break the walls that divide us. Will make us transcend any human barrier. Huwag yung gagawa na ng kapayapan. Kaya kinayag ng sugat ng Ginoo, uling manatili la pamurin kaya katamo. Ingkainan apepasari ng kasalanang mana. Sumangit din memong pisal tamo. Sumangit din itamo, sisimba tamo, makipagnobena tamo, magrosaryo tamo. At supamurin ng kakatamong kayong-yungan king marok. At supamurin ng kainan ng kakatamong pangataw. Mengari mo king meto nga flower base, potang may balbalya. At yang may epoksiya. At supamurin ng lamat ng pangabalbal na. Sumangit din miligtas tamo. At supamurin lamat ing kainan. Apepasari na ng kasalanang mana. And yet, where sin abounds, grace abounds all the more. Totoo, may natamo. Pero masikan tamo, king grasya na ning apong Ginoo. Mangibaw, ing lugod na ning apong Ginoo.
Kita na sana sasabihan, sapagkat ako'y tao lamang, ali. Sapagkat ako'y tao lamang, marupok ako, may kakasala ko, may tatalabo ko. Pero king sao at lugod ng Diyos, agyutamong sambutan ng kasalanan, agyutamong isang bulat ng dalumdum ng dewakan, king sao at sikanan, ning upaya na ning ginong sinubling mepye. We have the power of the risen Lord in us. And we can dispel darkness in our lives by the power of the risen Lord. My dear brothers and sisters, may natili la rin sugat, busbus pa ko king gamat at bitis na ning ginoo. Naning pawagada rin. The humanity and divinity is at work in our lives. Kalupa na mo ning meto nga pari, e nabuling sabihan, mi ordinahan ko, leko na nga po seto, ing pangataw ko. Alipo tao kami pamurin. Sumangit ni pari kami, we have the grace of state, of ordained priesthood. At supamurin ni pangataw mi. Nya po na ating paring mi kasala, mi kamali, mi talabo, my Lord and my God. We should be more than willing to forgive. Po na ating paring mi kamali. Ikang lalaki, niyang maglolo ka. You thought, ing babaeng piglolon mo, she is the most beautiful and kindest woman in Minalin. But only to realize after 1 week or 2 weeks, impalang asawa mo, da kanya may labas ang matsurang karanasan. Pampito ka pala ka rin lalaking dinalan kaya. Naning gawan mo sublime, alime. You simply have to say, my Lord and my God. Ikang babae at yung maglolo kaya kaisip mo yung pero matinong lalaki kin Minalin. Only to realize after 3 weeks of married love, may kapali buntok, pota palang mapali buntok, may ngari ang tigri, may bugnakan panya ka na batas. Nya potang mapali buntok, yung asamo, bubusok yarong. You simply have to say, my Lord and my God. The humanity and divinity at interplay with us, working in us. O kaya po nang mapalya po itong asawa mo, bukod kaya nang sabihin mong my Lord and my God, kunan may kamera mo, litratuan may the height of his anger. Butang lupa yung tigri o kaya uranggutan, isyat making kamera mo. At butang marimlane buntok, bakit may kayong litrato na, sweetheart, buta palang mapali ka buntok, lupa kang alimaw, kaya nakalupan tao. Bayan may pakailig yung sarili na. Di nga nakapeparagul mo. Peparagul mo kayong kaya pa at masampatausok. Kabira-bira pepayaos na kaning prinsipal. May nako yung gamit ng anak mo. Kareng kaklase na, naning gawan mo kayong anak mo. Mapalyaring sabyanan me. My Lord and my God. Human weakness is at work in us, and yet the divine power of the resurrection is also enabling us to rise above our human limitation. Sabyanan mi nga anak mo yung kamana ko tong ko paparagol mapanako. Antay gamit na pena ko mutara. Bukas munta ka taking eskwela. Isublime ang masalese. Kaya kaklase mo, impena ko mong gamit na. May paragulan ko sintidori ng anak mo kayang kamal niya nagagawan. Yung anak mo po ang atin niyang buri, magkasat siya. Ba naka mo makpaburi? Ay, mapapaburi nito. Paburin mo yung magkasat. Paburin mo yung magtantram. Po ang may mas siya. I-realize ng anak mo. Yan naman pala yung nadadalang yung pamagbusit. Turuanan mo yung manayak manyawad masalese. Halita po ang ating buri, magkasat siya kisimento. Kaya gagawa ni tanak, kaya paano ganyan ita ay maya. Kaya kanginda magkasat siyang anak mo din yung buri, magwalaya. Paboren niya pa. Lon ko mo nang iya sumuko at makapisip talakad siya. Kaya pala malyari buri. Bayang biyasang maminto, manaya at manyawat masalese.
So my dear brothers and sisters, putang atin tamo nga kakita kakulangan daring kapatad tamo. So pantalang manulog king karelang kailan. Mi papanulo tamong sugat. Mi papamatawad tamo. Bangdeng sugat ng Kristo, agad lang umayag. Kapamilataning kaya katamong pamamatawad at pamikapalugod. Talakad tamo. Ating manalangin kay pangkatan sa lang kabanalan, ulilinta pagparilan mo pabanalan mo sa anak at ngayon, inupayan ito mo, pangmaranya kami, magyari lang mo katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayamin tao mo sa loob, king pamilas at kamatayan, kinuhanin kinapin at kapasalamat siya kaya. Kaya sa lahat ini, karigay ni si Palos nga, tagaban niya itiigawan at kanani. Itinig ka na mong katawan, kami daw para kaya kayo. Makanin mo naman kay iba't ng apunan, ginawa ng kalis, pasibayo yung perpasalamat niya. At binili yung kalis, karigay si Palos na tagaban niya itigawan at minumbaw kaniti. Binili yung kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo, kadalang hanggang tipan, kami bubuo para kayo at para yung saplang tao. Banggian kami patawaran dari kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasyag tayo ng misteryo ng kasaluan kaya.